يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم Insyaallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kami Sambagura, insyaallah menambahin kami. Insyaallah menambahin kami yan na kami alam sa Sambagura. Magudot pa kayo man sa pinabatal. Insyaallah menambahin kita niyo waktu asar. Insyaallah. Yaring Office of the Darul Ifta, Office ni Mufti na to. Ayan, paguduan sa Sambagura, lang sa masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus na kami ng sambahayan. Sumapa Allah Ta'ala, masing-masing naman kita ng biusan ni'mat. Namun makapag-ibadat kaniya na talus na kanayong salatul lasas. Alhamdulillah, diyon, manaman kami insyaAllah. Hoy. Kami insyaallah mo na kami mga tanong ka kami Islam. Hayat na kami matu pabirada baliwasan insyaallah. شايل